ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma yaliku bi kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma yaliku bi kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada ma yaliku bi kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Baik, kita mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan mereka semua, kasihi mereka sepanjang masa, berkati dan bahagiakan mereka hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita pasal niat kita berkumpul dan berselawat pagi ini kerana Allah, kerana menjunjung perintah Allah dan kerana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada rahmatillah. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, sesungguhnya Allah sentiasa tak pernah putus berselawat kepada Rasulullah SAW dan juga pada malaikat. Wahai orang beriman, kamu berselawat dan salamlah kepada Nabi yang Allah kasihi, yang Nabi sayangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semua ahli selawat yang ada pada pagi ini, kalian sehat, panjang umur, taat, bahagia terpelihara, anak-anak berkat, rezeki luas, ahli syurga semuanya. Amin. Yang pertama, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita bersyukur kerana Allah panjangkan usia kita di bulan Ramadan ni. Allah mudahkan kita beribadah dan bertemu Lailatul Qadar tahun ni. Dan kita bersyukur pagi ni, pagi Jumaat yang mulia, Allah himpun kita di majlis kekasihnya, iaitu majlis selawat kepada kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ahli selawat ni, kata ulama, dia dapat dua perkara. Pertama, tenang di dunia. Kedua, senang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dia kata ulama, mana-mana tempat diadakan selawat, tempat tu dijamin penuh dengan keberkatan, dan tempat tu penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dan doa-doa di majlis selawat ni Allah terima semuanya. Lagi-lagi kita di bulan Ramadan, doa kita mustajab. Kita sedang berpuasa, duduk majlis selawat, di doa kita ni Allah terima semuanya. Amin. Siapa yang berdoa pagi ni di majlis ni, Allah terima, Allah kabulkan semua hajat kalian. Amin, 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 amin. Jadi selawat ni apa dia? Selawat ni amalan yang simple, yang sangat simple, tapi miracle. Tapi ia merupakan amalan yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa? Sebab dia amalan Allah. Allah kan berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sentiasa berselawat, tak berhenti bersama malaikat kepada Nabi. Jadi selawat ni bukan amalan biasa, dia amalan Allah. Kalau sembahyang amalan kita, puasa haji amalan kita, selawat kita berselawat, Allah pun berselawat. Itu yang kata ulama, dahsyat selawat ni sebab dia amalannya Allah. Dan dia selawat juga amalan cinta. Kita buka mulut selawat je, kita sedang bercinta dengan Rasulullah. Sebab tu akhir-akhir umur kita ni bercintalah dengan Nabi. Cara paling senang berselawat. Kita berselawat je, kita bercinta dengan Nabi, dan kita kena cinta Nabi. Kita mesti bercinta dengan Nabi. Siapa bercinta dengan Nabi, pasti dicintai Nabi. Siapa dicintai Nabi, pasti dicintai Allah. Siapa dicintai Allah, pasti takkan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan siapa yang bercinta dengan Nabi, pasti dia cinta Nabi. Dan kita kena cinta Nabi. Sebab nanti pada hari kiamat, yang boleh tolong kita Nabi Muhammad je. Suami tak boleh tolong, isteri tak boleh tolong, mak ayah tak boleh tolong. Yang boleh tolong Rasulullah je. Sebab tu kita kena bercinta dengan Nabi. Nabi pasti tolong orang yang dicintai. Dan selawat itu amalan yang sangat dahsyat. Kenapa? Sebab sekali kita selawat kat Nabi, Allah terus selawat kat kita 10 kali. Walau apa cara pun kita selawat, tak khusyuk ke, tak ada wuduk ke, kita buka mulut selawat je, Allah terus selawat kat kita 10 kali. Banyak tu. Kata ulama tak payah 10, sekali je Allah selawat kat kita, beres urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Tu dahsyatnya selawat. Dan siapa yang diselawat oleh Allah takkan ditimpa celaka. Anak-anak yang berselawat dia selamat daripada pengaruh-pengaruh jahat. Amin. Selawat ni satu-satunya amalan yang pasti Allah terima, pahalanya banyak, pahalanya tak boleh diambil orang. Dan selawat ni kata ulama, amalan yang cepat kita sampai kepada Allah. Kita nak sampai ke Allah ni dengan sembahyang, dengan puasa, dengan haji, dengan zakat kan. Tapi yang paling cepat selawat. Sebab dalam selawat tu ada kekasih Allah, ada Rasulullah. Kita tumpang Nabi kat situ. Cepat sampai ke Allah. Dan selawat ni amalan yang menyebabkan kita menjadi orang yang akan duduk dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Nabi kata, orang akan duduk berhampiran dengan aku besok pada hari kiamat, orang yang banyak selawat. Siapa nak duduk dekat dengan Nabi pada hari kiamat? Selawat banyak-banyak. Nabi sebut selawat ni. Kalau kita duduk kat jauh-jauh dengan Nabi besok, kita terseksa. Siapa dapat duduk dekat dengan Nabi, dia selamat walaupun banyak dosa. Jadi caranya selawat. Dan Nabi kata, VIP aku pada hari kiamat, orang yang banyak selawat. Siapa nak dapat layanan Allah istimewa, nak dapat layanan Nabi istimewa, VIP, banyakkan selawat. Lepas tu janji Nabi dalam hadis Muslim. Seterusnya, selawat ni amalan anti susah. Susah apa pun, selawat. Nanti Allah hilangkan kesusahan hati, fikiran, keuangan, apa pun rumah tangga Allah akan hilangkan. Nabi kata siapa ada hajat yang besar, susah nak dapat, Nabi kata perbanyakkan selawat. Kerana dengan selawat yang banyak tu Allah akan hilangkan segala duka cita, Allah luaskan rezeki, Allah sampaikan segala hajat. Dan selawat ni yang kita ucap banyak-banyak ni, dia membawa segala hajat-hajat kita kepada Allah. Hajat kita kan banyak kat dada ni, ada kecil, ada besar, macam-macam ni. Kalau mulut kita selawat banyak-banyak, dia bawa semua hajat-hajat kita. Hari ni kita selawat banyak sangat, bukan berjuta, bukan berbilion, lebih banyak daripada tu. Dia bawa semua hajat-hajat kita yang ada dekat hati kita, yang ada dekat tulisan tu, dekat fikiran kita, dia bawa semua kepada Allah. Kabul semuanya, amin. Amin. Dan akhir sekali, selawat itu ubat segala penyakit. Dan kata Syekh Abdul Qadir Sagaf, orang yang rajin berselawat dijamin 10 perkara. Pertama, dapat mengucap di akhir hayat. Kedua, hidupnya pasti aman dunia akhirat. Ketiga, dia mendapat hidupnya lancar, rezekinya lancar, urusannya lancar. Keempat, dijamin dapat redha Allah. Dapat redha Allah, dapat syurga Allah. Seterusnya dijamin dapat syafaat Nabi. Dan seterusnya dijamin anak-anaknya berkat. Maksud berkat, anaknya senang dengar kata, anaknya berbakti pada orang tua. Walaupun sekarang belum soleh, sekarang belum baik, sekarang belum taat, teruskan selawat. Nanti Allah tukar anak tu jadi anak yang berkat. Pasti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah, mari kita mula berselawat menggunakan kitab Zadul Khairat yang disusun oleh Ustazah yang mulia, Ustazah Zaidatul Akmam Zakaria daripada Pondok Sirajul Munir. Masih Ustazah sebab menerbitkan buku yang sangat manfaat ni. Ini bukunya, sebentar lagi kita berselawat dengan buku Zadul Khairat. Siapa yang dah ada boleh bersedia, siapa belum ada boleh dapatkan di akhir rancangan insya-Allah. Baik, mari kita mulakan selawat dengan kita buka dengan Al-Fatihah untuk Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk semua keluarga Nabi sampai di kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, para sahabat, wali-wali, orang saleh, ibu bapa, guru-guru kita semua. Kalau guru Ustaz, almarhum Ustaz Lazim, Ustaz Salam, dan juga Syekh Nurdin kami dan keluarga. Dan semua anak keturunan kita sampai di kiamat. Dan semua umat Islam di bumi ini dengan hajat masing-masing. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berhajat Engkau kabulkan, yang susah Engkau senangkan, yang berhajat Engkau kabulkan semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita baca istighfar 3 kali dan raja istighfar. Muka surat depan-depan tu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Raja istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raja istighfar ni baca 2 kali, siang sekali, malam sekali. Itu pesanan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baginda berkata, siapa baca siang sekali, kalau siang tu dia mati, dia dijamin masuk syurga. Malam dia baca sekali, malam tu dia meninggal dunia, dia juga dijamin masuk syurga. Jadi dosa kita kan banyak, umur kita kan dah tak banyak. Jadi amalan yang simple tapi ada jaminan ke syurga, ia tak lain tak bukan, namanya raja istighfar. Jangan tinggal raja istighfar. Saya doakan kalian semua ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya al-asmaul husna. Ini baca sendiri, siapa ada masa baca. Hebat asmaul husna ni kalau diamalkan. Seterusnya kita baca ayat selawat. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat sentiasa berselawat tak pernah berhenti ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, kamu selawat dan salamlah ke atasnya dengan sempurna. Ulama kata oleh kerana Allah perintahkan orang beriman berselawat, maka orang yang berselawat dia termasuk golongan yang beriman. Hidup beriman, mati beriman. Amin ya rabbal alamin. Okey, mari kita berselawat. Sebelum tu mari kita hubungi Rasulullah dulu. Kita telefon Nabi dengan memberi salam kepada baginda. Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi dah dengar salam kita, Nabi dah balas salam kita. Bila Nabi balas salam kita, kata ulama, artinya Nabi doakan kita. Sesiapa yang didoakan Rasulullah, ulama kata selamat hidup dia dunia akhirat. Selawat yang pertama atau selawat permulaan, kita buka dengan selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sembahyang tu, selawat Ibrahimiyah. Bersedia untuk diselawat oleh Allah, bersedia untuk mendapat kasih sayang Allah, bersedia untuk hajat dikabulkan, bersedia untuk segala masalah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Selawat Ibrahimiyah yang pertama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita banyakkan angka dia. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik, yang maksudnya sebanyak bilangan makhluk engkau, sebanyak bilangan redha engkau, sebanyak bilangan dakwat yang menulis tulisan engkau,
sebanyak bilangan dakwat yang menulis perkataan engkau seberat arasy engkau. Sebanyak itulah selawat kita tadi. Sebanyak bilangan makhluk Allah, bulan, bintang, pasir, kuman, batu, daun, pokok, ikan, binatang, manusia, jin, semua tu kan banyak tu kan. Sebanyak itulah bilangan selawat kita tadi. Tahniah sebab kalian termasuk orang yang banyak selawat pada pagi ni. Selawat seterusnya, selawat yang paling pendek di dunia, paling senang kita baca di mana-mana dan kita paling mudah untuk perbanyakkan bilangan dia, iaitu selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad atas kereta, sallallahu ala Muhammad atas pokok, sallallahu ala Muhammad atas awan, sallallahu ala Muhammad sambil tengok TV, sallallahu ala Muhammad sambil buat apa pun, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita banyakkan angka dia. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Masya-Allah. Kalian baru selawat dua jenis tapi bilangannya terlalu banyak, tak boleh nak kira. Selawat yang banyak-banyak ni lah yang bawa semua hajat-hajat kita pagi ni, sama ada yang ada di hati, di fikiran, dan ada yang di tulisan tu dekat skrin tu, tu semua terangkat. Amin. Kawan-kawan kita ada yang aminkan amin. Pasti ada amin yang Allah terima, pasti. Seterusnya, selawat yang pertama, kitab Zadul Khairat, namanya Selawat. Semalam ada orang telefon ustaz, dia kata dia baca selawat, lepas tu dia ajak anak-anak dia baca. Dia kata memang ada perubahan yang besar dalam hidup dia, lebih tenang, rezeki lebih luas, urusan jadi mudah. Selawat ni atau nama lainnya selawat kerinduan. Selawat ni panjang, kalau boleh baca hari-hari, kerana selawat ni tugas dia membuak-buakkan perasaan cinta, rindu kita kepada Nabi. Hati kita akan teringat Nabi, kuat ingat Nabi tu, cinta Nabi tu kuat. Bila hati dah cinta Nabi, hidup kita selamat di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal. Mari kita baca selawat. Masukkan dalam hati kami perasaan cinta dan rindu yang tinggi kepada kekasih Engkau. Amin ya Rabb. Masukkan dalam hati kami dan anak keturunan kami semuanya perasaan cinta dan rindu yang tinggi kepada kekasih Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita baca selawat. Muka surat 16. Ini buku lama. Kalau buku baru, muka surat 20. Sebab dia banyak cetakan kan. Selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fin nabiyyin. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa alal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wa ahli ta'atik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik ala ainil inayah wa kanzil hidayah wa imamil hadrah wa aminillah wa zainil qiyamah wa kanzil haqiqah wa syamsil syari'ah wa tirazil khullah wa nadhiril millah wa nabiyyir rahmah wa syafi'il ummati yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrikal ghafilun wa sallim tasliman kathira. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mu'minin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muhajirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil ansarin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mujtahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis syahidin. Banyak doa tu, panjang dalam tu Allah. Selawat ni bawa semua. Qabul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil murabitin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidin nadimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidit taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis shaimin. Siapa ada hajat tulis dekat situ. Selawat ni bawa semua hajat-hajat dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadiqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mutasaddiqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sabirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidin nasirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mansurin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil fasilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursyidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil murtashidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khaifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khashiin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil khadi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muhsinin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mukhbitin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil hafizin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil hamidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mahmudin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil abidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil musallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil qaimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
sayyidil raki'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sajidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil musabbihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muhallilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mukabbirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mustaghfirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil muzlifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidit tahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mutatahhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis syafi'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil musyaffa'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mashfu'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil madihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil akramin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anjabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil ma'sumin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil maqbulin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mubashirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil munzirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidiz zahidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil qani'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil masakin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil adilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidin nasihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil fatihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidir raziqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil marzuqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil faizin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil aidin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arifin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mukramin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anwarin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awra'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidit ta'i'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mutawakkilin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina sabin nasibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil makhlukin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi auladi Adam ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil asqiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awliya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil yamaniyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil yathribin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil abtahiyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil quraisyiyin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-bashirin nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil makin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyyiz zamzamiyil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi awraqil asjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadil hasa wal ahjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadil hububi wath thimar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadin nujumi wa manaziliha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi tuyuri wa rishiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadil malaikati wa tasbihiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadil ayyami wa layaliha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi syuhuri wa ayyamiha.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi hurufil Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadil buruji wa manaziliha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi ma fil barri wal bahr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi anfasil makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi ash'aril mawjudat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi jami'id da'awat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'an nujumi idha tumisat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'as samai idha furijat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al jibali idha nusifat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al rusuli idha uqitat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'as syamsi idha kuwirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'an nujumi idha kadarat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al jibali idha suyirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al ishadi idha ubtilat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al wuhushi idha hushirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'an nufusi idha zuwijat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al mau'udati idha su'ilat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'as suhufi idha nushirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'as samai idha kushitat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al jahimi idha su'irat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al layli idha as'as. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'as subhi idha tanaffas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al kawakibi idha tasharas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al bihari idha fujjirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al kuburi idha bu'thirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'as samai idha syaqqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al ardi idha muddat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
ma'al jibali idza khuliqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'as samai idza rufi'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al jibali idza nusibat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al ardi idza sutihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'asy syamsi idza adhat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al laili idza yaghsha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'an nahari idza tajalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al ardi idza zulzilat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'as suduri idza hussilat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al hajati idza qudiyat. Allah kabulkan semua hajat kalian, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'ad darajati idza rufi'at. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'as sayyiati idza ubdilas. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'al hasanati idza udhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadis samawati wa ma fiha. Sebanyak bilangan langit dan segala isi-isinya. Sebanyak itulah selawat kalian, masya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadis sahabi wa qatratiha. Sebanyak bilangan awan-awan dan titisan-titisan hujan. Sebanyak tu ya selawat kalian, masya-Allah. Hajat kalian semua kabul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi ramli wa hasaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi namli wa mil'a darjiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi dawabil barri wal bahr. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi man yusalli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi ghufranika li khalqik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi'adadi qada'ika ala khalqik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah izinkan kita habiskan selawat ni yang panjang-panjang ni.
Kalian semua, hati kalian semua cinta Rasulullah. Amin. Hajat kalian semua terkabul. Amin. Hidup kalian semua lancar. Masalah kalian semua hilang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada satu ayat tu saya jumpa dalam kitab. Siapa selawat satu kali kepada Nabi, Allah selawat kepadanya 10 kali. Siapa selawat 10 kali kepada Nabi, Allah selawat kepadanya 100 kali. Siapa selawat kepada Nabi 100 kali, Allah selawat kepadanya 1000 kali. Dan barang siapa yang diselawat oleh Allah 1000 kali, maka dia tidak akan diazab oleh Allah, sebab Allah sangat mengasihi dia. Jadi satu hari jangan kurang 100 kali. Tapi kalau dia 1000 kali lah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, kalau dia 1000 kali minimum. Selawat kedua, selawat syafaat. Ni ulama sarankan baca sekali sehari, sekejap je. Siapa istiqamah dengan selawat ni, dikatakan besok bila dia balik akhirat, Nabi tertunggu-tunggu kehadirannya di sana. Kita semua dosa banyak, termasuk ustaz ni. Jangan balik akhirat seorang-seorang, niaya kita. Akhirat tu menakutkan, matahari atas kepala, kepanasan melampau, lautan darah penuh nanah, orang tak pakai baju, terpakai terlolong je sekat sana tu, kesakitan kan. Tapi siapa duduk dekat dengan Nabi, pasti selamat daripada segala bentuk azab. Jadi kata ulama, siapa amalkan selawat ni hari-hari, dia ditunggu-tunggu Nabi. Maknanya duduk dekat dengan Nabi lah. Saya doakan kalian semua ahli selawat sampai mati, dan kalian istiqamah selawat ni, dan kalian semua ditunggu-tunggu Nabi pada hari kiamat. Amin, amin, amin. Di bulan Ramadan ni dahsyat lagi dekat majlis selawat ni kan, aminnya naik terus. Selawat syafaat, mari kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa lihaqqihi ada'a wa a'tihil wasilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adta wa jazihi anna ma huwa ahluh wa jazihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummatih wa salli wa sallim alaihi wa ala jami'i ikhwanih minan nabiyyin wassalihin ya arhamar rahimin adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Kalian semua ditunggu Nabi. Amin. Puasa teruskan, solat fardu buat, solat sunat buat yang termampu, Quran dibaca jangan tinggal, selebihnya banyakkan selawat. Kata ulama, siapa dah masuk umur dah hujung-hujung 40 ke atas, banyakkan selawat. Selawat ni memang amalan simple, tapi dia pasti dapat selamatkan kita dunia akhirat. Amin. Selawat seterusnya, selawat nombor 3, selawat Saleh Habib Saleh Tanggul. Ini wali besar ni di zamannya. Beliau mengamalkan wirid dia banyak 70 ribu kali tahlil, 70 ribu kali selawat, 70 ribu kali istighfar sehari beliau ni. Sebab tu dia dapat wali Allah. Beliau ni banyak karamah. Antaranya beliau kalau pergi merawat orang panggil dia suruh rawat pesakit kan, dia datang rumah orang tu, dia tengok gitu je dah baik dah orang tu. Tu karamah dia. Ni selawat dia. Kalau kita buka dekat Google, nama dia selawat mansub. Dahsyat selawat ni, kesan dalam kehidupan kita. Kelebihan selawat Habib Saleh Tanggul ni, kalau kita baca, kalau boleh 11 kali lepas solat fardu. Kalau tak mampu baca sekali pun tak apa. Kesan dia, kelebihan dia, Allah ampunkan dosa kita semua. Allah terangkan hati kita terang, menyala, bercahaya. Allah hilangkan segala kesusahan kita semua, dan Allah lancarkan hidup kita. Dan hidup kalian lancar, rezeki lancar, urusan lancar, berniaga lancar, semua lancar. Amin, 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 amin. Mari kita baca selawat Habib Saleh Tanggul. Dosa kalian terampun, hati kalian terang, bercahaya, kesusahan kalian semua hilang, dan hidup kalian lebih lancar. Tahun ni lancar, rezeki lancar, urusan semua lancar. Amin, 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 amin.
Mari kita baca selawat nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tughfaru bihal dhunub wa tuslahu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Masya Allah, ramai yang amin 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 tu. Amin tu mahal tu. Sebab kata Abi Omar, kalau kita berselawat ramai-ramai, jumlah kita ada 40, pasti ada satu jadi wali Allah di majlis tu. Tu dahsyatnya majlis selawat. Dan kalau si wali tu amin-aminkan, doa kita makin laju. Selawat ni, dia doa kita cepat naik ke atas. Lepas tu ada amin, 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 lagi naik cepat. Kabul semuanya. Amin. Yang sakit sihat, yang miskin jadi kaya, yang belajar cemerlang, yang temuduga lulus, yang berajat terkabul. Amin. Selawat yang keempat, selawat azimiyah. Ini selawat khusus untuk bertemu Nabi. Bertemu Nabi dari dua cara. Pertama, secara berjaga live. Kedua, melalui mimpi kita. Jadi kata ulama, kalau tak boleh berjaga, at least dalam mimpi. Dalam mimpi ni pun kata ulama, dapat mimpi sekali pun jadilah. Ada harapan masuk syurga. Allah rezekikan kalian mimpi Nabi di bulan Ramadan ni. Amin ya rabbal alamin. Okay, selawat azimiyah. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamas bihi awalimullahil azim an tusalliya ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dzalik. Di belakang ni doa tau. Kita minta Allah himpunkan kita dengan Nabi zahir batin dunia akhirat. Ulama kata kalau kita nak cepat mimpi Nabi, masa baca doa ni, kita bayangkan kubah Nabi ke Masjid Nabawi ke, macam itu. Wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqadatan wa manama. Waj'alhu ya Rabbi ruhan lidhati min jami'il wujuh fid dunya qablal akhirah ya azim adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Semalam ada orang mesej ustaz, dia kata Masya Allah ustaz, dahsyat kesan selawat ni. Dia ada kehilangan barang, dia pun selawat, dia tak sangka dia boleh jumpa barang tu. Barang tu dia rasa dah hilang habis lah, dah tak ada harapan. Begitulah sangkaan dia. Tapi berkat dia selawat, ting dia jumpa. Itu keberkatan selawat. Masya Allah. Allah datangkan keajaiban dengan cara yang kita tak pernah sangka. Tak pernah sangka. Masya Allah, Masya Allah. Selawat yang kelima. Selawat yang kelima, selawat syifa, selawat tib, selawat sihat. Hari ini banyak orang kirim ustaz doa, majoriti minta sihat. Sebab Nabi kata akhir zaman banyak penyakit. Betul lah. Zaman Nabi tak banyak orang sakit. Jadi kita kena perbanyak selawat di akhir zaman sebab jadi obat daripada segala penyakit. Kita baca selawat tib 3 kali. Tapi saya tak bawa air, takut terminum nanti kan tersasul. Jadi tapi air-air ni ada dekat keliling kita ni. Rahmat ni masukkan luas. Dia akan masuk ke air-air. Kat kowe kita, dekat pep-pep air semua dia masuk tu. Minum air dekat rumah kita. Sebab kita selawat kat rumah kan. Kita baca 3 kali. Yang sakit sihat semuanya. Yang stroke pulih.
yang kanser hilang. Ada satu kakak tu dia ada kanser payudara stage 2, tahap 2. Dia cerita pengalaman dengan ustaz. Dia hanya baca selawat Jibril 1000 kali sehari je. Tapi dia istiqomah dan dia yakin. Dia selesai baca selawat Jibril, dia cakap dengan Allah. Sebab yang sembuhkan kan Allah, bukan doktor, bukan ubat. Dia kata, ya Allah, berkat selawat ni, dia pegang tubuh dia, kau bunuhlah sel-sel kanser di tubuhku. Alhamdulillah, kata dia sembuh, discharge, sehat. Jadi siapa yang sakit kat sini sehat, sakit badan sehat, sakit roh sehat, sakit fikiran sehat, sakit hati sehat, semuanya sehat zahir batin, dunia akhirat kalian sehat, segar bugar, semangat sampai akhir hayat. Amin. Mari kita baca selawat. Tip, ingat tahu cakap-cakap doa. Lepas tu satu cakap yang baik-baik, jadi doa. Lagi bulan Ramadan, doa yang terangkat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Sakit hati bersih, hilang. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Sihat badan. Tadi sihat hati. Wa nuril absari wa diyaiha. Sihat mata hati. Mata kita tajam nampak benda baik. Wa qutil arwahi wa ghidaiha. Sihat roh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maknanya selawat tip ni kita minta Allah sihatkan kita zahir batin. Itu maksud dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ustaz minta doa secara khusus berkat selawat tip ni Allah sembuhkan sahabat kita Ustaz Radi Roslan di Johor Bahru. Sembuh sepenuhnya Ustaz Radi. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Kalian semua sembuh, sehat, keluarga kalian semua sehat. Amin. Lawat yang ke-6 selawat tafrijiyah ataupun kamilah ataupun nariyah. Banyak nama dia. Dikatakan selawat nariyah. Nariyah tu api. Dikatakan selawat api sebab hajat cepat terkabul macam api makan kayu kering. Macam gitulah. Kalau nak baca dengan bagus, baca 11 kali lepas solat fardu. Tapi kalau tak mampu sekali pun tak apa, letaklah adada khalqik, jadilah banyak. Kalau ada hajat yang banyak, yang susah nak dapat, ulama sarankan baca 4444 kali. Lepas tu solat hajat 2 rakaat, minta permohonan kabul. Ada satu kakak tu dalam kitab Syiarus Salikin, mata dia buta 25 tahun. Dia baca dah selawat ni 4444 kali selama 8 hari. Lepas tu dia solat hajat, dia minta Allah kembalikan penglihatan dia. Ting, dia dapat lihat semula tanpa operation. Tu dahsyat selawat kamilan. Itu tak selawat kat Masai. Ada satu kakak tu dia kongsikan pengalaman di selawat tafrijiyah ni. Dia kata adik dia ke adik ipar dia ada komplikasi jantung dengan hati dah, jam dah. Doktor dah angkat tangan surrender. Doktor kata kena tidurkan orang ni. Jadi akak ni macam susah hati lah, sebab kalau tidurkan takut mati kan. Jadi dia baca selawat tafrijiyah ni berulang-ulang, dia niatkan untuk adik dia. Alhamdulillah, doktor akhirnya terperanjat sebab ada pemulihan. Kata doktor tak jadi tidur. Sekarang dah sihat. Selawat tafrijiyah. Amin. Jadi selawat tafrijiyah ni dia jadi dahsyat. Dalam selawat ni kita minta pertama Allah selesaikan segala kebuntuan, keresahan, keperitan. Kedua, Allah hilangkan segala kesusahan. Ketiga, Allah sampaikan segala hajat. Keempat, Allah sampaikan apa yang kita inginkan. Kelima, Allah bagi husnul khatimah. Itu doa yang ada kat dalam selawat tafrijiyah. Kata ulama, doa terbaik doa dalam selawat tu. Jadi Allah hilangkan segala kesulitan kalian, Allah sampaikan segala hajat kalian. Amin. Amin. Jom kita baca selawat tafrijiyah
Oleh kerana kita ramai ni kan, kita baca 2 kali, ada 2,500 orang tengah tengok ni, kita baca 2 kali dah dapat 4,000 lebih. Kalau kita seorang-seorang nak ambilkan 4,000, lama ni kita ramai ni, kita baca 2 kali cukup, dah dapat jumlah 4,000 lebih tu. Habis dia selawat ni, terus solat hajat 2 rakaat, minta Allah kabulkan, qabul, amin. Selawat tafrijah kita baca 2 kali. Kulli ma'lumin lak adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimati. Alhamdulillah, kita dah dapat jumlah 4,000 lebih ke 5,000 selawat ni tadi. Lepas tu kita tambah adada khalqik, dia bukan 45,000 dah, dia bukan 45,000 bilion, lebih banyak daripada tu. Qabul semua ajak kalian, amin. Itu Ustaz selawat dekat layang-layang. Pengurusi masjid tu seorang bekas pengetua. Dia cerita pakcik dia umur 70 tahun, sehat, ceria, duit banyak, lancar, bahagia. Dia tanya pakcik dia, pakcik amalkan apa ni? Kata dia selawat. Selawat tu dahsyat ni. Simple tapi miracle. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya selawat yang ke-7. Ni baca sehari lepas solat fardu kita baca. Sebab selawat ni banyak orang baca masa doa. Jadi kita hafal, kita buat kepala doa dalam setiap doa solat fardu kita. Kalau kita amalkan hari-hari, kesan dia Allah pelihara kita daripada segala malapetaka, bahaya, kejahatan, segala penyakit yang bukan-bukan dan segala perkara yang tak baik dekat atas dunia ni. Dan Allah pelihara keluarga kita, anak kita, agama kita semua. Amin. Kalian semua terpelihara dunia akhirat. Amin. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Amin. Lawat munjiah. Kelebihan selawat ni, satu, terpelihara daripada segala malapetaka, bahaya, penyakit dan sebagainya. Kedua, Allah kabulkan hajat. Ketiga, Allah bersihkan segala dosa. Yang keempat di sini, Allah angkat darjat. Selawat ni specialnya, sekali selawat saja, tak kisah selawat apa, Allah terus naikkan 10 darjat. 2 kali 20 darjat. Nak dapat darjat daripada sultan bukan senang, daripada Allah senang. Sebut nama kekasih dia sekali, pum, terus 10 darjat. Kalau kita selawat tak berhenti, datang motor atau kita darjat kita naik di sisi Allah, cepat naik ni. Sebab tu ulama kata selawat ni amalan yang paling cepat kita sampai kepada Allah, cepat jadi wali Allah. Amin. Selawat munjiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Satu benda saya nak pesan, selawat ni dijamin hajat tercapai. Nabi kata siapa selawat 100 kali, Allah sampaikan 100 hajat. Nabi tak bohong kan, Nabi kan benar kan. Benda tu pasti berlaku. Cuma kenapa bila kita selawat banyak hajat belum tercapai? Dia bukan masalah selawat tu, masalah hati kita tak yakin. Sebab tu siapa selawat, mulut selawat lah, hati yakin hajat kabul, hajat pasti kabul. Yang kita nak tu sebut je, pasti dapat, pasti dapat. Pasti dapat. Mulut selawat terus je. Tu jangan fikir. Jangan fikir macam mana? Jangan fikir tak ada pun, jangan fikir bila nak dapat. Jangan fikir benda tu. Serah je pada Allah. Mulut selawat, hati yakin dapat. Nanti dia dapat. Amin. Lawat yang ke-8. Lawat yang ke-8, lawat Fatih. Fatih maknanya buka, open. Berkat selawat Fatih yang kita baca bilion kali pagi ni, pasal kita beramai-ramai dan ada adada, Allah buka segala pintu kebaikan buat kalian dunia akhirat. Allah buka pintu syurga. Siapa duduk majlis ni sebelum ni rezeki dia sempit, berkat baca selawat Fatih pagi ni, Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya. Siapa yang sebelum ni asyik sakit, lemah, lengur, sakit ni, berkat duduk majlis ni baca selawat Fatih sama-sama ni, Allah buka pintu kesembuhan, kesihatan, afiat buat kalian seluas-luasnya.
Siapa yang hidup sebelum ni resah, gelisah, gundah gulana, rumah tangga kacau bilau. Lepas ni berkat baca selawat Fatih beramai-ramai ni, Allah buka pintu bahagia seluas-luasnya buat kalian. Amin. Dan Allah buka pintu kekayaan, pintu kesenangan, pintu ketenangan, pintu-pintu syurga buat kalian. Amin. Selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Selawat yang ke-9, selawat cahaya. Selawat ni kelebihannya dia memudahkan segala urusan. Berkat selawat ni kita baca ramai-ramai dan jumlah yang banyak ni, Allah mudahkan segala urusan kalian dan hidup kalian penuh dengan cahaya. Hati kalian bercahaya, hati anak-anak kalian bercahaya, rumah tangga bercahaya, kubur kalian semua bercahaya. Amin. Kalian lintas sirat selaju cahaya sak. Amin ya rabbal alamin. Kata Imam Haddad, siapa baca selawat di rumah tak payah pasang lampu. Masuk beliau, siapa selawat di rumah, rumahnya penuh dengan cahaya dan cahaya terang sampai ke langit. Dan cahaya selawat itulah yang menghilangkan segala kegelapan dalam rumah tangga dan kehidupan. Apa kegelapan? Pergaduhan, rezeki sempit, anak tak taat, suami gedang-gedang macam-macam masalah tu hilang satu persatu. Pasti tepat pada waktunya. Selawat dekat rumah, Allah hilangkan segala kegelapan kehidupan rumah tangga. Amin. Mari kita baca selawat cahaya. Selawat yang ke-9. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Selawat yang seterusnya, selawat yang ke-10, selawat Adnaniyah. Dia ada lagu kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salla alaikallahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadal ulama tayyibal ardani qad sada fil mahdi alal ghilmani u'idhuhu bil baiti dil arkani hatta arahu balighal bunyani antalladzi summita fil qur'ani Ahmadu maktubun alal jinani Salla alaikallahu fil ahyani Ahmaduhu fis sirri wal burhani Haqqan alal islami wal imani Ya Rabbana bil Mustafa al-Adnani Ighfir dhunubi thumma aslih shani Ya Rabbana bil Mustafa al-Adnani Ighfir dhunubi thumma aslih shani Ampuni daku, baiki hidupku.
Jadi dalam selawat ni kita minta dengan Allah, berkat Rasulullah, Allah ampunkan dosa kita. Dalam majlis ni yang hadir semua dosa terampun. Nah, kita minta Allah baiki hidup kita. Jadi dalam majlis ni, orang yang hadir majlis ni hidupnya tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Rezeki lebih banyak, hidup lebih bahagia, badan lebih sihat, urusan lebih mudah, niaga lebih untung, segala yang kalian buat semua lebih baik tahun ni. Amin ya rabbal alamin. Selawat yang terakhir, selawat nombor 13. Selawat Sultaniah namanya, nombor 13 besar tu. Dekat sini muka surat 84. Ni buku dululah, sekarang 88 13 selawat Sultaniah. Namanya pun Sultan. Selawat Sultaniah ni baca hari-hari sekali je, dijamin dapat syafaat. Ustaz pernah jumpa hadisnya dalam kitab Fadail Amal. Ustaz jumpa hadis tentang hadis apa, selawat Sultaniah ni. Siapa baca hari-hari dijamin dapat syafaat Nabi. Kedua, pahalanya banyak. Ini dikatakan dalam satu riwayat, kita sebut sekali je selawat ni, malaikat tulis pahalanya selama 1000 subuh. Banyak tu kan. Ini kan pula kita letak ada khalqik. Tak habislah sampai mati. Kita dah mati pun masih tertulis lagi pahala dia. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita baca selawat Sultannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma huwa ahluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal mukarraba indaka yaumal qiyamah adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Ada satu guru kita di Johor Bahru, nama dia Ustazah Wanjah. Dia rajin bawa orang pergi haji umrah. Dia dah pencen, orangnya sehat, cergas. Pengalaman dia, bawa masa dia pergi ke Madinah, dia nak masuk Raudah, tapi orang macam gitu kan, orang ramai. Dia tengok je, dia tak mengeluh pun, dia cuma selawat je. Bila kita jumpa satu masalah, selawat dengan ngeluh. Kalau ngeluh je, pertolongan Allah tak akan terhenti. Selawat, kita kena cepat-cepat cari perhatian Allah. Kita kalau selawat ni menarik perhatian Allah betul. Dia selawat pakai selawat yang akhirnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhul maq'adal mukarraba indaka yaumal qiyamah. Dia baca 1, 2. Dia baru baca sampai 10 kali je, sambil tengok Raudah tu, tiba-tiba satu polis perempuan pegang tangan dia, heret dia ke Raudah. Jadi orang semua ke tepi lah. Polis kan, jadi orang semua ke tepi, berkuak gitu. Dia pun terus, kata dia polis tu sampai kat pintu Raudah, dia letak ustazah tu dekat dalam Raudah. Jadi ustazah Ahmad dapat masuk Raudah melalui pertolongan polis berkat selawat tu. Kata dia dapat duduk berjam-jam, orang tak kacau pun, polis pun tak kacau. Tu berkat selawat Dan kawan kita sekat Taman Ustaz ni, nama dia Jamilah. Dia pernah pergi umrah satu keluarga. Masa tawaf tu kan orang kan macam ni ramai. Dia kata dia selawat je, jalan tu terbuka. Selawat nampak simple tapi miracle. Syurga terbuka dengan selawat Ini kan urusan dunia lagi terbuka. Selawat jangan tinggal. Simple tapi miracle. Selalu saya pesan kat kawan-kawan dia wajib selawat. Pergi mana-mana bawa Rasulullah, jangan tinggalkan Nabi, jangan berpisah lagi dengan Nabi, sebab Nabi je boleh tolong kita kat akhirat kan. Kat dunia pun sama, jangan pisah dengan Nabi. Caranya macam mana? Pastikan nama Nabi sentiasa ada kat mulut kita. Jadi kita tak pisah dengan Nabi lah. Siapa nama Nabi ada kat mulut, dia sentiasa dalam perhatian Allah dan hidup dalam kasih sayang Allah. Kalau dia sulit, Allah akan hilangkan. Amin. Selawat penutup, selawat 11. Mahalul Qiyam 1. Ni kalau di majlis selawat, biasa kita berdiri. Kalau kat rumah ni kita duduk pun tak apa. Mari kita baca selawat penutup. Selawat Mahalul Qiyam 1. Nanti dah habis, nanti kita doa. Doa di majlis selawat, kata ulama, Allah terima semuanya. Amin. Dan kabul semuanya. Amin. Selawat yang ke-11.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina. Fakhtafas minhul buduru. Misla husnik mara'aina. Qattu ya wajha sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imamal qiblataini. Marra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini. Hauduka safil mubarrad, wirduna yauman nusyuri. Ma ra'ainal isa hannas bisura illa ilaika. Wal ghamama qad adallas, wal mala sallau alaika. Alimus sirri wa akhfa, mustajibud da'awati. Rabbi irhamna jami'a bi jami'i salihati. Wa salatullah ala Ahmad anda tariri suturi. Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama-ulama halus kita memaknakan selawat tadi tu macam ini. Ya Allah, sampaikan rindu kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Itu maksud dia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Mari kita doa. Sebenarnya tak doa pun tak apa. Hajat kita dah dibawa semua tadi tu. Tapi kalau kita nak doa juga, mari kita doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama kata majlis selawat, doa Allah terima. Lagi-lagi bulan Ramadan, doa mustajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, terima kasih Engkau panjangkan usia kami hingga di bulan Ramadan ini. Ya Allah Tuhan kami, mudahkan kami beribadah di waktu siang dan malamnya, Ya Allah. Mudahkan kami beribadah dengan baik dan mudahkan kami bertemu Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini dalam keadaan kami sedang sujud, kami sedang baca Quran, kami sedang taat, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih Engkau himpun kami di majlis kekasih Engkau, di majlis selawat pada pagi ini, Ya Allah. Berkat kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW, Kau kabulkan semua hajat-hajat kami, hajat dunia kami, hajat akhirat kami, khususnya mereka yang Kau himpun di majlis kekasih Engkau pada pagi ini, Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami, Ya Allah. Kau berkati semua ahli selawat yang ada di majlis ini dan di luar sana, Ya Allah. Berkati mereka semua, bahagiakan mereka
Sehatkan mereka sepanjang hayat. Jika mereka hamba-Mu yang taat, bahagiakan mereka, tinggikan darjat mereka ya Allah. Ampuni dosa mereka semua ya Allah. Ya Allah, sampaikan semua hajat-hajat dunia mereka dan hajat akhirat mereka. Jadikan mereka ahli selawat sampai mati. Jadikan mereka sentiasa bersama kekasih Engkau dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa mak ayah kami, guru-guru kami. Sebut guru masing-masing ya. Kalau ustaz, guru ustaz semuanya, khususnya Ustaz Salam, Ustaz Lazim, Syed Nordin dan keluarga. Ampuni semua guru-guru kami dan mak ayah kami. Tinggikan darjat mereka, muliakan mereka, sihatkan mereka, bahagiakan mereka semua ya Allah. Masukkan mak ayah kami, guru kami ke syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus A'la, tanpa sebarang hisab. Himpun mereka bersama kekasih Kau nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua dan ketua kami anak-anak yang soleh, dan jadikan amal soleh kami hadiah untuk mak ayah kami, guru kami. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni pasangan kami, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, muliakan mereka, panjangkan mereka ya Allah. Jadikan mereka ahli syurga tanpa hisab ya Allah. Ampuni anak-anak kami, anak murid kami, keturunan kami sampai hari kiamat. Muliakan mereka, tinggikan darjat mereka, kuatkan iman mereka, muliakan akhlak mereka, tinggikan adab dan ilmu mereka ya Allah. Luaskan rezeki mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, muliakan mereka, bahagiakan mereka, luaskan rezeki mereka ya Allah. Jadi lindungi mereka daripada segala kejahatan akhir zaman. Jadikan mereka ahli syurga ya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami yang sedang peksa, yang sedang temu duga, apa saja, luluskan dengan cemerlang, berikan mereka kehidupan yang baik dan gemilang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan kami, Kau ampuni seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kasihi mereka semua, baiki keadaan mereka ya Allah, dan hilangkan segala kesulitan mereka ya Allah di dunia ni, di mana mereka berada, termasuk di Malaysia, Indonesia, di Asia, di Barat, di Eropah, termasuk juga di Palestin ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau selamatkan saudara kami di Palestin ya Allah. Pelihara mereka, amankan mereka, menangkan mereka ya Allah. Yang mati, jadikan mati syahid, masuk syurga tanpa hisab. Yang masih hidup Engkau pelihara dan jaga dan amankan. Kau lemahkan musuh-musuhmu, musuh-musuh agamamu, di mana berada, pecah belahkan mereka dan kalahkan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami, negeri kami, negara kami dan umat Islam di bumi ini ya Allah. Satukanlah pemimpin Islam kami agar tanah Melayu selamat, aman, makmur sampai hari kiamat. Generasi selamat, Islam selamat. Amin ya rabbal alamin. Ya Tuhan kami, yang sakit dalam majlis ni atau keluarga mereka, Engkau sembuhkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Sakit zahir, sakit batin, sakit apapun, Engkau hilangkan ya Allah, dengan kuasa Engkau, dengan izin Engkau. Yang sempit Engkau lapangkan selapang-lapangnya, yang susah Engkau mudahkan semudah-mudahnya, yang berhajat Engkau kabulkan semuanya. Yang nak anak bagi anak yang soleh, sehat, beriman. Yang nak suami bagi suami yang soleh, membahagiakan. Yang nak isteri bagi isteri yang solehah, yang menyenangkan. Yang nak keluarga bagi keluarga yang bahagia sampai syurga ya Allah. Yang berniaga Kau majukan dan berkati. Yang berusaha Kau majukan dan berkati. Yang belajar dan mengajar Engkau cemerlangkan dan berkati ya Allah. Yang temu duga Engkau luluskan dan berkati ya Allah. Yang berhutang Engkau selesaikan ya Allah. Engkau maha berkuasa, Engkau maha kaya, selesaikan dengan berbagai cara ya Allah. Yang berhutang Engkau selesaikan segera. Yang berhajat Engkau kabulkan, hajat dunia, hajat akhirat. Ada sahabat kami nak pergi haji ya Allah, Engkau pemudahkan, sehatkan badan mereka, datangkan rezeki yang melimpah ruah. Pilihlah mereka nak agar dapat pergi haji pada tahun ni dan kurniakan mereka haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang kena ganggu, yang kena saka, kena sihir, Engkau selamatkan dan sihatkan ya Allah. Yang bergaduh Engkau damaikan, yang jauh Engkau dekatkan, yang benci membenci Engkau tukar jadi kasih, mengasihi dan hormat menghormati. Yang porak-peranda Engkau tenangkan dan bahagiakan ya Allah. Tuhan kami, yang Kau uji, sekiranya ada di kalangan kami yang Kau uji dengan ahli keluarga yang menyakiti, mendukacitakan, Kau berikan hidayah kepada keluarga mereka. Jadikan keluarga mereka semua kekasih Engkau, wali Engkau, yang membahagiakan mereka dunia sampai syurga. Amin ya Allah. Tuhan kami, Kau kabulkanlah hajat sahabat kami yang mengirim doa di sini ya Allah, dengan berkat kekasih Engkau, dengan berkat wali-wali Engkau yang ada di mana saja, termasuk di majlis ni, dan dengan berkat ahli selawat ni, ahli selawat
Dan dengan berkat selawat yang banyak yang kami lantungkan tadi, Kau kabulkan sahabat-sahabat, hajat sahabat-sahabat kami ni ya Allah. Kau sembuhkan Ustaz Abu Kosnin sepenuhnya. Engkau sembuhkan Ustaz Anid bin Naim sepenuhnya. Engkau sembuhkan Ustaz Radi bin Roslan sepenuhnya ya Allah. Kau sembuhkan Ustazah Fairuz Muhammad sepenuhnya. Berikan beliau kuat semangat, bahagia dunia akhirat. Kau sembuhkan hamba-Mu Nurizan Ayub sepenuhnya ya Allah, kuat semangat hidupnya, bahagia hidupnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau jadikan hamba-Mu Muhammad Faisal bin Muhammad Amin anak yang baik, anak yang soleh, yang beriman, membahagikan mak ayah dunia sampai akhirat. Ya Allah Tuhan kami, Kau menangkan hamba-Mu Raha Raya dalam kes mahkamahnya. Ya Allah, lindungi beliau daripada bankrupt ya Allah, menangkan dalam mahkamah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, Kau jadikan hamba-Mu Muhammad Faisal Yusof, Muhammad Farid Yusof, Nur Dawati Yusof jadikan anak-anak ni anak yang soleh, bersatu hati dan balik rumah jumpa ibu. Amin. Ibunya tengah merindui mereka. Satukan keluarga ni Allah dalam keadaan bahagia sampai syurga. Ya Allah Tuhan kami, Kau sihatkan hamba-Mu Raisha Amara Muhammad Sazwan. Sembuhkan hamba-Mu 100%. Raisha Amarah Muhammad Sazwan. Ya Allah, Kau sihatkan hamba-Mu Encik Osman daripada Pahang, sembuh dan sihat 100%. Amin. Ya Tuhan kami, Kau jadikan hamba-Mu Muhammad Akil Saifullah, Muhammad Arif Saifuddin, anak-anak yang soleh, yang berjaya dunia akhirat, anak-anak yang berkat, bahagikan mak ayah dunia akhirat. Ya Allah, Kau memudahkan hamba-Mu Dr. Aisyah daripada Johor Bahru agar dapat selesaikan PhD secepat mungkin, jadikan dia pakar matematik muslimah dunia, memberi manfaat kepada bangsa dan negara dan dunia Islam. Amin. Ya Allah Tuhan kami, Kau bantulah hamba-Mu yang di Singapura, Diana dan Firzana daripada Singapura. Bebaskan mereka daripada hutang piutang dan majukan perniagaannya, jadikan mereka orang kaya yang memberi manfaat untuk Islam. Ya Allah Tuhan kami, Kau bebaskan hutang hamba-Mu daripada Sabah, Liza dan Helmi. Limpahkan mereka rezeki yang banyak, bahagia dunia akhirat, memberi manfaat untuk masyarakat. Amin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah hamba-Mu Nurin daripada Sabah, wanita solehah. Alisha daripada Sarawak, wanita solehah. Aisyah Humairah binti Al-Buhra daripada Johor Bahru, jadikan dia anak yang solehah, membahagikan mak ayah, cerdik, pandai, bahagia ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau selamatkan hamba-Mu Ibnu Azim dan juga Mustaqim daripada kes mahkamah, permudahkan urusan mahkamahnya dan permudahkan hukuman dan bebaskan dia segera ya Allah. Amin. Ya Allah Tuhan kami, Kau sihatkan hamba-Mu Muhammad Azil Ifat bin Abdul Rahim, sihatkan sepenuhnya. Amin. Ya Allah Tuhan kami, Kau sihatkan hamba-Mu dan kuatkan semangatnya, iaitu Azhar Farwan Muhammad Aminuddin, sihatkan 100% dan kuatkan semangatnya, bahagia hidupnya ya Allah. Kau sihatkan hamba-Mu Salina Gani, sihat sepenuhnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau permudahkan hidup hamba-Mu Nur Zahidah Suhaimi, Nur Salwan Sudirman, mudahkan, jayakan dan lulus dalam temuduga masing-masing. Amin. Kau sembuhkan hamba-Mu Hamizat Kasim, sembuh 100%. Kau sihatkan hamba-Mu Osman Muhammad bin Muhammad, sihat dan sembuh 100%. Kau sihatkan hamba-Mu Fatimawati Husin, sihat 100% daripada sakitnya ya Allah. Kau sembuhkan hamba-Mu Salehah. Kau bantulah hamba-Mu Salehah daripada kes mahkamahnya, lepaskan daripada kes mahkamah, jadikan dia bahagia dunia akhirat. Ya Allah, Kau bahagiakan, sihatkan Syahirah daripada keluarnya, sihatkan dia dan bahagiakan hidupnya. Ya Tuhan kami, Kau sihatkan hamba-Mu Mariah Muhammadun, sihat 100%, sembuh 100%. Ya Allah Tuhan kami, Kau jadikan arwah-arwah di sini ahli syurga tanpa hisab. Pertama, Haji Saleh Idris. Yang kedua, Hajah Zainab Kudri. Yang ketiga, Hajah Rahmah Mukhtar. Yang keempat, Hajah Hamidah Yusof. Ini semua dah arwah. Terangkan kuburnya, jadikan ahli syurga tanpa hisab.
Ya Allah, Engkau sihatkan hamba-Mu Hafizah Ismail sesihat-sihatnya, sembuh daripada segala penyakit. Ya Allah kami, Kau sihatkan hamba-Mu Farhana, sihat 100%, sembuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkau bahagiakan Kak Su dan keluarga dan anak beranaknya. Amin. Ya Allah Tuhan kami, Engkau sembuhkan hamba-Mu Salmah Sani daripada segala penyakitnya, sembuh 100%. Ya Allah Tuhan kami, Engkau sampaikan hajat sahabat kami, iaitu Puan Nur Asyikin dan suaminya Fuad, dapat pergi haji pada tahun Haji Mabrur. Amin. Qabul ya. Ya Allah Tuhan kami, Engkau sihatkan hamba-Mu Rosmiati Lamba, sihat 100%. Amin. Dan Engkau sembuhkan hamba-Mu ayah kepada Afi daripada Johor Bahru yang mengidap sakit kanser paru-paru, stage 4, sembuh 100%, sihat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum saya tutup majlis selawat ni, kalian berdoa terus dalam masa 30 saat. Kita masih berada dalam tatapan rahmat Allah. Kita masih berada di majlis selawat yang doanya terangkat. Ya Allah, mereka sedang bermunajat di majlis kekasih Engkau. Engkau yang tahu kesulitan mereka, Engkau yang tahu masalah mereka. Ya Allah, Kau yang tahu apa yang ada di fikiran mereka, di lubuk hati mereka. Kabulkan, mudahkan hidup mereka semudah-mudahnya, buka pintu kebaikan seluas-luasnya, dan kabulkan hajat mereka semua satu persatu tepat pada waktu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis selawat kita dengan selawat Ibrahimiyah, supaya lepas ni doa ni terus terbang ke langit. Selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimati. Alhamdulillah, selesai sudah majlis zikir selawat pagi Jumaat ni. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ustaz ijazahkan selawat semua yang dalam buku tadi kepada kalian sebut saya terima. Amalkan selawat dalam buku ni satu hari sekali je. Kalau tak boleh habis semua, pagi separuh, malam separuh. Kalian pasti rasa hidup berbeza lepas selawat. Rasa lebih tenang, serabut hilang, rezeki lapang, rumah tangga aman, hajat tercapai satu-satu. Pasti berlaku benda tu. Selawat ni dia dahsyat, simple tapi miracle. Dan saya ijazahkan juga selawat yang paling mudah, iaitu sallallahu ala Muhammad. Selawat Jibril, itu selawat Jibril namanya. Dia mudah, kita boleh baca di mana-mana, sebanyak mana. Yang ni khatamkan sekali sehari. Selawat Jibril ni jalan di mana-mana. Saya ijazahkan sallallahu alaihi Muhammad, sebut saya terima. Amalkan kalau boleh minimum 500 kali sehari. Sebab ada riwayat mengatakan siapa selawat 500 kali sehari dijamin tak akan ditimpa fakir, tak akan ditimpa miskin, tak akan ditimpa susah, dijamin. Ajak anak-anak kita selawat, mereka tak akan fakir, mereka tak akan miskin, mereka tak akan susah, hidup mereka lancar. Itulah itu selawat yang Ustaz ijazahkan. Dan kalau boleh lepas ni kita selawat banyak-banyak. Jangan selawat ikut mood, kadang buat kadang tak, terus banyak-banyak. Selawat kat mulut ni, selawat. Nanti kalau penat ganti ke hati. Jadi kita termasuk orang yang sentiasa selawat. Selawat kat mulut kan, nanti penat sambung kat hati, nanti dah segar balik sambung kat mulut. Jadi kita jadi orang yang selawat non-stop. Selawat non-stop ni dahsyat. Seorang sahabat jumpa Nabi, nama Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dia cakap dengan Nabi, ya Rasulullah, aku nak selawat berterusan non-stop. Lebih kurang macam tu maksud dia. Nabi kata, kalau begitu Allah hilangkan seluruh kesusahan duniamu, Allah hilangkan seluruh kesusahan akhiratmu. Oh, dahsyat selawat ni, selawat non-stop ni. Jadi kalau kita banyak selawat, jangan berhenti. Banyak tu berapa? Kata Imam Ramli, bermula dengan 300. Cuma Ustaz sarankan 500 lah ke atas. Kalau boleh 1000 lagi bagus. Siapa selawat 1000 sehari sebelum dia mati, Allah buka hijab, Allah tunjukkan tempat dalam syurga. Ni tempat kamu. Kalau dah ditunjuk, memang confirm masuk lah.
Ada setengah riwayat mengatakan dalam kitab Qaulul Badi' sampai selawat 1000 jasadnya ni takkan disentuh neraka. Bayangkan kesulitan akhirat yang teramat sangat boleh lepas. Ini kan kesulitan dunia yang sikit-sikit mesti boleh lepas. Selawat je dengan berhenti. Selawat 500. Jadi kalau kita nak banyak selawat, kita buatlah angka yang banyak-banyak. Kalau kita rasa tak larat, kita selawatlah 1000 ke 500. Kita tambah belakang dia adad khalqik. Juga jadi banyak dengan adad khalqik. Kalau kita nak banyak lagi selawat kita ni, sebab kita kena jadi orang banyak selawat. Orang banyak selawat dijamin selamat. Mengadakan bersama Nabi pada hari kiamat kan. Kalau kita nak banyak selawat, pertama selawat banyak-banyak. Kedua, tambah angka adad khalqik. Ketiga, dengan berjemaah. Kalau berjemaah ni selawat tu jadi banyak. Contoh kita ada grup selawat 1000 selawat. Kita join je. Kita hantar 10,000 je, bukan 1 juta pun. Tapi kita dapat 1 juta tu sebab kita berjemaah. Seterusnya nak banyakkan selawat, kita ajak orang selawat. Adik-beradik, kawan-kawan, orang kampung ajak. Ramai sekarang alhamdulillah kawan-kawan kita yang boleh mengajak orang selawat. Alhamdulillah, syukur. Jadi bila kita ajak orang selawat, orang pun berselawat. Bila mereka start selawat je, kita dapat pahala dia. Setengah ulama kata kita dapat bilangan selawat dia. Macam tu ya. Dan kita kalau nak ajak orang dengan cara paling mudah, kita sharekan video ustaz ni. Kan ustaz tengah bicara dengan selawat kan. Tekan butang share. Mudah tu jadi. Tekan butang share, dia akan pergi satu dunia. Bila ada orang tengok video ni, dia terminat nak selawat, dia start selawat je, selawat tu jadi milik kita. Macam itu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita boleh juga banyakkan selawat dengan mengedarkan buku Zadul Khairat ni. Ini kan buku selawat. Ustaz dengan Kak Reha sedang mengedarkan buku ni ke serata dunia. Alhamdulillah. Ke England buku ni dah sampai, ke Rusia buku ni dah tiba. Banyak buku ni dah pergi satu dia, kat Indonesia, kat India semua dah sampai. Alhamdulillah, kawan-kawan kita sebarkan. Jadi bila buku ni tersebar, bila orang guna, sebab kita infak buku ni, orang guna, orang baca buku ni, orang mengamalkan. Jadi pahala untuk kita. Selawat tu jadi selawat kita. Macam itu edarkan buku. Jadi Ustaz tengah edarkan buku ni di sekolah-sekolah. Ustaz akan berselawat di beberapa sekolah lagi, sekolah Arab Peluang dan sebagainya. Dah ada kawan-kawan kita dah infak, Ustaz dah mula mengumpul untuk bawa ke sekolah. Dan banyak lagi tempat yang Ustaz akan pergi. Dan sekarang ni selawat ni sedang berkembang di Aceh. Kak Reha ada edarkan buku ni di Aceh, dan orang Aceh sedang mengembangkan rumah-rumah selawat di Aceh. Alhamdulillah. Jadi siapa nak infak buku ni untuk infak, nanti boleh hubungi Ustaz di komen, ada link untuk beli buku ni insya-Allah. Dan kita masih buka untuk infak ke Madinah ya. Alhamdulillah, daripada Madinah tu satu dunia kan kumpul kat situ. Jadi bila kawan kita infak edarkan di Madinah, itu satu dunia orang dapat, sebab satu dunia orang berada di Madinah dan di Mekah kan. Jadi inilah cara kita nak perbanyakkan selawat kita dalam waktu umur kita yang pendek ni. Kita gunakan mulut orang ramai. Kita gunakan mulut ramai untuk berselawat. Dengan sebab kita dapat pahala, dapat bilangan daripada mulut-mulut mereka. InsyaAllah. Okey, setakat ni Elan. InsyaAllah besok 30 bulan Ustaz akan berselawat di Johor Bahru. Nanti Ustaz postkan Elan dia. Rasa Ustaz dah post dah. Kedua, insyaAllah hari Ahad 31 Ustaz akan berselawat di Bandar Penawar. Nanti Ustaz akan upload Elan ringkas dia. Dan seterusnya nanti ada lagi beberapa hari. Dan lepas raya ni pun dah ada orang booking untuk selawat. Jadi siapa yang nak jemput Ustaz untuk berselawat di kampung ke, di balai raya ke, di homestay ke, di pejabat ke, di rumah ke, di sekolah, silakan Ustaz amat galakkan kalau ada guru-guru tadika, guru sekolah rendah menengah ke, guru asrama nak panggil Ustaz selawat, silakan kalau nanti kalau ada rezeki buku infak, kita bawa ke sekolah-sekolah tu insya-Allah. Okey, seterusnya Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua yang menginfak buku selawat, yang menginfak ke Pondok Anwar Mahabbah. Apa yang kalian buat tu semua kembali kepada kalian. Rezeki kalian makin luas, pahala kalian makin banyak, dan pahalanya berkekalan sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkat infak kalian tu, kalian jadi kaya raya, kalian jadi bahagia dunia akhirat. Amin.
ya rabbal alamin. Dan seterusnya, siapa yang nak infak ni, kain kafan tu, kain smart kafan, memang very smart. Dia memudahkan mayat, memudahkan pembanding mayat. Kita tinggal buka, tinggal letak mayat, bungkus, dah terus. Tak payah nak gunting, nak potong, nak ukur, tak, semua dah siap, komplit. Jadi siapa nak infak kain kapan, smart kapan tu, ada akaun dia khas tapi boleh juga, boleh terus ke link komen Ustaz tu, ada juga untuk nak bertanya tentang kain kaf. Harga kotak tu 280, tapi kita boleh infak RM1, RM10, tak kisah berapa banyak, nanti dah cukup 280, kita akan edarkan di sekolah, bukan, di hospital, di masjid-masjid, di surau-surau bagi yang memerlukan. Tu untuk infak kain kapan. Dan Ustaz ada buat iklan terbaru, cara faham Quran dengan pantas dan mudah, tanpa menghafal, tanpa belajar bahasa Arab. Ustaz ada iklan dekat page Ustaz minat, boleh tekan link tu, ada nombor telefon, boleh tanya, insya-Allah. Nanti kalau kita baca Quran dengan faham, memang lazat, memang seronok, sebab Allah cakap benda yang hebat-hebat Okey, itu saja untuk kali ini. Jadi jazakumullah buat semua. Terus selawat dengan berhenti, wakak mulut, kalau penat sambung dekat hati. Kalian termasuk orang yang berterusan berselawat, kalian hidup dalam kasih sayang Allah. Pasti kalian tenang di dunia, senang di akhirat, hajat terkabul, selamat selamanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Jumpa lagi Jumaat depan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selamatkan mereka dunia akhirat, kasihi mereka setiap saat, dan bahagikan mereka sampai syurga. Selamat berpuasa, selamat memburu Lailatul Qadar, selamat selamanya. Amin. Selawat, jangan berhenti selawat. Terus selawat, kalian aman di dunia, senang di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Ustaz terlupa buku ni dapatkan dekat komen Ustaz tu, ada linknya. Nanti buku satu, buku-buku Ustaz seterusnya, lupa nak iklan. Selawat itu simple tapi miracle. Nak apa-apa selawat je. Ni kalau kita baca dua buku ni, masya-Allah, kita akan berkobar-kobar nak selawat Rezeki, punca rezeki melimpah-limpah, ada kunci dia. Rahsia anak jadi baik dengan cepat, rahsia bina anak dengan, bina akhlak dengan mudah, orang baran jadi cool dengan cepat. Ni buku-buku tulisan Ustaz. Ustaz akan terus tulis buku sampai mati, doakan. Ini buku yang Ustaz ajar tapi lama Ustaz tak muncul sebab sibuk selawat pagi, tapi insya-Allah Ustaz usahakan keluar. Ni buku hari Ahad, Seindah Akhlak Nabi Siapa nak beli, Ustaz ada jual. Hari Ahad, hari Isnin Bidayah Hidayah, hari Selasa Tauhid pagi hari Rabu ni dua buku nasihat agama, pagi petang wasiat Nabi untuk Sayyidina Ali. Hari Khamis hadis pilihan 40. Tak suka nak beritahu. Boleh dapatkan di komen, link di komen Ustaz. Itu saja. Selamat berpuasa, selamat dunia akhirat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada khalqi wa ridha nafsik wa zinata asyik wa midada kalimat. Selawat